era mako okuva yanvuma tikafuna milimo, that is spoiling someone's business. Yava yakuba abantu nti kuna mamba alabubi era wemba nikwembera kyabazinga mukunamira ampe ko obudulizi lunakunamira kyabazinga ya complaining. I don't know maka ndoza ali n'obudulizi abembi bangi abasoga beyiwana ku CPS iganga okwida ku nsonga dino eddo okugemwa kwa Flower Girl era nga abasinga bali kuvumira ekikolwa kino era nga baidiano baliko banti Flower Girl za musango alina okutebwa omukyalo ni Tina Baby omwembi wa Kyabazinga Tina ngoli mukambwe muna ndi mukambwe olw'okuba nti omwana ali innocent abantu tona tukozesa bubi social media kabe maka yakozesa bubi social media Flower Girl okuva na duetinga video tishtegeza kitine ya creating video wekibanga misusing the computer nekiri kusibya Flower Girl ekitegeza ze nanja kuigula ku maka omusango kubanga yena ya misusing a computer yanvuma era mako okuva yanvuma tikafuna milimo, that is spoiling someone's business. Yava yakuba abantu nti kuna mamba alabubi era wemba nikwembera kyabazinga mukunamira ampe ko obudulizi lunakunamira kyabazinga ya complaining. I don't know maka ndoza ali n'obudulizi anti ya video yaleta emisango nejo tubeire twasirika nga tuloza tutye ebintu bino bijatuuka biwe ayo abasoboire okutuusa omwana kuyikomera nasuza omwana ere ku police zena ndija kuigula wo musango maka lete evidence nga nkunamire kyabazinga video dona de yakola mbirina mu isimu yange eno video da maka dona ndina mu isimu yange mwene yakugema kwa katambi ngoli kuna TD n'obudulizi bwendi kwenda lete kuba muntu mukulu ayitasobwera kwewa kitibwa kyengo omuntu nga wavireyo natulinzamu emundu itizoke fena katuveeyo imwe mulowooza afaaki tetwidi kyafa kuba maka tiimu embi tetwidi afaaki n'abembi tiimu embi maka mwembi kolera kubye nembaningi namu interviewinga ku yakati n'omukubembi abamaani ebusoga nze timwidi ngaba mwembi nze timwidi era nze ndi anonga mpulira nti maka ow'essomero lya maka senti maka nalisiba omwana kati nebuuza ensonga da Flower Girl ni maka digemaganirawa maka atali mwembi asiba atya omwembi maka akobye wotabaire ati kyali kwenda alikwenda mbu Flower Girl amwetondere kodi ezita amenewe ebigambo ebyo era amuwe n'esente okwonona erina lye abembi muliredde okusonda esente okuwa maka twedda sonda esente tudibwe maka yena amala atwetondere naddala nze ajja kunetondera ze nampa esente okwonona erina lyange eri abantu abampa emirimu okuba nti ndi mukunami tibakampa mirimu kubanga bakoba ndi mukunami kati ndowooza ze nalijja kumpa esente anetondere kuba ndijja kuyigulawo omusango ojja kugwigulira wawa aleka bya Flower Girl biwe wena ndija jantwale complain yange nkobye evidence ndina video dona ndina de yankolera ngamvu ndowooza tukola kugondola ebintu bino biwe lunaku lwaleero singa yayenze biwoti yandisibye mwana alinga yagulwigulira kupata tubeere nga tusiriike kati leka tuveeyo bambi oni Tina Baby wanange ebintu bino bizibu bambi abantu bakambwe ono yena akoba mbu ensonga ya maka diyavuma edamuvunaanisa Flower Girl adiza munsa kwawe kuba nti kuvuma mbu maka nasinga kuvuma Tina naali kubyogera beera alina obudulizi mbu maka yamukawa muyakulamira Kyabazinga tidio bituufu iwe ki nze ni wani nze bandeta Abitex the phone master obawa mbaidinde eyo okola ki mba mu Eastern Music Promoters tutumbula ndongo y'abaana abali ebusoga abali mu Centrum kale munsi yona so iwali team wani team Flower Girl o team The Great olw'ensonga omwana oyo ageziza ku kyamaani ino okwenda okutumbula endongo ya busoga kuba abembi abazungu bona batandise okugegenya olusoga nga balwemba kati omwana abanga alivayo kwenda otunda endongo y'abasoga ate kabirige n'ovuve n'okwenda okuginiina mu obuniine oba oli kwoza bw'oyanika nze ndi wano tutumbule enemba so iwe muli kulowooza muti maka dagweta alikugezaako kuyita ndongo ya Flower Girl ali kumulwanisa ate tina Flower Girl yonka wabula endongo ya busoga
kubanga obanga oyenda kuzimba kintu tosobola kabiri kwira mu nonsense. Mark the Great eziramusinga kuvuma kutika video kabiri okusooka okusiba bantu bangi abamusiriike kwaba muli n'obusungu be yavuma beawe muire be yambolire yakola ki bakumanina abavuma ezira bamusibanga kitegera so kati omwana ono ali kwerwana ko yeno okuba nikyabanga iza magali beidiba ate kabiri wavayo amutwala mu ikomera mu kiche muri kwenda aba promota endongo ebusoga tuli kwenda kutunda ndongo ya busoga tuli kujiza inuma so tuli kwenda kuogera na Mark the Great tubone ensonga je tutukaku ekintu kino tukitole mwidiro bwe tunasigalanga tuli kweru maluma ifu abasoga bene kati olowooza owokumbali ajakola ki kali yes sir amtoyeza triple virus oli timu ki tuli kubonaga no kuva kunchi oli wano oli kulinda tubere niwe wano nga oli kulinda nga flagalo okumutusa wano nena mungalo nali yokwolole bataida ngo timu Mark the Great timu flagalo nze zira wengwa kubabona bona mikwano janga atembe ndino so cheche kulesa wano ekindese nze nenda kutereza tyenda kuonona abembi abasinga orisi tuba ife tulina obwongo bwaife nga ife oba nga je twetwalamu wabula nze ensobi bwebaawo nenda ino tugigondolwewe okusinga tunaira mukola ki mukukeyana nze ebintu ebibairewo oba ebiriwo njanga mbi following ino okuva ebyatandika paka ebyakomenkereza ndi mubembi Mark be yavuma ate nga kale tiyamvuma wabula yambisa mu munwa gwe wabula ng'omulumba gaina kukusinziira ebyali biriwo oba wetwali tuli obona wayi media tulina obuzibu bulala nti ife abembi tulina ino yaka kitegeera wabula nze kyenenda nenze tutereze olw'ensonga saawa dino flower gala ali munda mu ikomera era musibe kyenenda saawa dino ife tuli badoofu ife ab'okumbayo tulida kwogera tusuutirize tuguuka omuuka aye mwena ife ali munda kiba kirikola ki kiri kumuniga nze tyenda tuleekeze muliro kuba fine Mark avuma era muyombi ino aye zaavangayo kumuwalabira yewe abananga ensobi eyaliwo naja nagagaba ekiri ndi saadi n'omusango na mwene ki ne mwene gwo era yagemye omuntu eyamutola kuba yamukola ekizibu kyona kyona yabanga amugemye ali munda tetulina okukola Mark mundowooza de ayenza okumwetondera ayenza okusaanyawo vidiyo ebyo ebijanga bikolebwa nkyenze ino kikolebwa na ku speed okusinga ebigambo byetuli kwira mu bingi kusaawa de tuli kumala tulire saawa ninja okwerumaluma kuno akujja bubembi abasoga ebintu bino byali bigwairewo twabiranga berumaluma kubola ije no kayibizeemu abusoga etanti music abusoga be yatanti okutumuka abasawe ne Kampala tuli kukuba abaana abasoga music bali kuba Kampala abatabula olugala bali kutabula bona acidic vocals butisawe no East Africa no na bamukubembi abamani mwana musoga no imamu idye muli kuba endongo bine byokwerumaluma bine bitansi okwidawo bino olowooza bitolaga music ono mpala ati kisinziira enerume eyeriwo tikibi kuba butisaawa dino kubamu abo beena abali kukeya noba abalirwanagana ndishuwa nti TikTok daiwe diri kutambula nti niwe batayako embasaa dino kaboneka kiki mangu diri kutambula nife tuwoniyeko kuko amawulire agandi kirungi ino kyebakozi kibi ayi kirungi nti eri amawulire agabega tusiniye owulire ati kayi Brian White yaize ati kodi biti ayi so kalinga akabadi nze nkeze ino kalungi wabula kayi kaswise kanikoze ki wekandikomye kuba nze tisanukanga munanga ali mu ikomera mwino okumusiza mu ikomera abantu bali kuvumira ekyo kibi era wekiba kibi tyenda nze kireyo kukola ki kuba okwevuma nze tibalobera kwevuma era yenda okuvuma omuntu yenena amuvume wabula amuvume polisi nti bese ebevume ya bevume wabula okusiba omuntu buti ife saadi tuli kano niga tunakeyana ne tulakola ki ne bakati munabisuzeho muna ifaali abajasulayo ayi fe kano tulikeyana tunakola ki tulikola kire tikyenda ino tyenda kiba nze ndi basaba mutuwe endongo ebyokwevuma ebyo tiri bigwagira ndi kwenda mulaga ekyemulaga mutuwe endongo nene mba tulina dayi muna tidingera ebintu gye bikyukakyukamu aye nga katusabe muno ife eza kitajja kudema kuwa bijija kuwa kuba obwongo obuli wano bungi ino kale yazo endongo eno engeri muli kugitwalamu tumazeemu amaani mutandisa byakwevuma wayemba olwemba wakamba osirikanga abaana bali byosirika omwembi yalumbibwa atali mwembi nekyalesa obuzibu kuba singa omwembi yabaire mwembi mwine nga gubalivumagana naye yandigire mukakiiko akabembi
ayi yagire ku poliisi kitegeeza ye tiimu embi ainuma wene madama akamba eduwiranga bali kuba ku radio era nga maka mwembi yafuuse eri atali mwembi ngoli mwembi tiyandigire mu bembi baine nako ati bano nali kunvumanga ati nati oja bwa ku poliisi ate bembi baino baida yoli bakukoba ati muna omuntu musoni we waloba yawafuza waja bujja ko nze ndikwenda musibe ali kwenda kumwegayirira bamukoba ati amuna tusoniwe yes tikiba kibisinga omuntu yaba ne yakole ensobi eyo aye tiyagikola olwokuduwetinga aka video tikitegeeza ndi nakakoze okwira mu ka video ko owulire nga amaloboozi ola ali kwogera yo akairamu zetandise okuti yokozesa TikTok katono kati ate bakusiba bene ekyokwetaba makina agenkembo nga togaidinga iwe toyenda mikira gikukoneku aye kai waja yedikinira nga iwe ng'omwembi era ng'omuntu akosa TikTok obeera ogobera ku account ya Mark the Great mbaire mbona nasinga kuvuma mu Uganda era ali tikulimba nkubalira be yavuma bona kanona abakola tina baby yavuma ya mutagale yavaawo yede agema brother luni yamvuma yagema kusaini yamuvuma agemye flower galo avumye mbegana bona muzeyi mudofu avumye oyo yayiza ni wale luba wachemba ezira kwatavumye nze nganze mbaire timuiranga mwiranga mulingirira ngoti okuvuma no tikutya kumvuma aye kizibu kirikirala obona omuntu ali kwogera wategera bwategera kazotegera bwategera ngokobotya kamweso niwe kuba niwo namu wabula niwo omubi bavumye bona tibavanga kumuvuma wabula bamuwabula ndi muna kino likola kibi leka wakana kale ko likuvuma awo balutalo butyo yobo jamukolera ki ensonga edabembi badireke dibe mu bembi kyo tujja kumukosa mukuba ndi bonanga abembi abasoga basinga omwidiala muli ku flower girl maka alinga ali yenka kino tikikose music career ye yes oli kuba timu embya nze maka ndiringa mu embya embya kunemba damani twakwira kumpaka lulyawo lava kawulugutu lulya ogerako oliwa olwakulira kumpaka niwo walwandika ayi wobona alemerwa okwogera nane wena oba nfunana kuba twatulya mu studio olukola ayi wobona alemerwa okwogera ninze obulungi nimukandi baba ikaikana ensi tetambula etyo wadema butyo yaja kwikogera nani so ngatukomenkereza okwerumaluma kuno okwiza music wabusoga kututwalawa mu maiso ekyo tokirowoozaako nti nakibi singa oba oli kwogera n'omuntu bulungi oli kukitegeera nze wenkukoba nti kino kibi n'otegeera ng'otereza tikuyomba okusiba abembi kirikolaga nga endongo etandise okula ekibi n'ekyo kusiba aye nze bwenkukoba nti kino kibi buli muntu ategeera bubwe nze nkukoba nti muna eyo nze njibonanga embooli aye ngeiwe obonanga muwogo awo tuba tetujja kugemagana yaze ekisembayo nga tomalikiriza olowooza abembi abasoga otulina obutagemagana mukino oba ekindi ensonga badigemenga batya abembi abasoga obanga ali yakunigiriza nga mwembi jja mu kakiiko k'abembi tulina abembi abatutwala okuva wansi paka ku disitulikiti tulina abatutwala abatwala busoga yona tulina abembi abatwala Uganda yona wazira nsonga lwaki ojja ku poliisi kale So, banana ndoza, esanyo lyona ya embuzi agireseyo avuire mwikomera nga embuzi azira balimwolekeza mu motoka binali biwa yako oba alijja kubaka